Bili smo u Fisu, htjeli kupiti namještaj za kupatlo, marče, a ništa nismo kupili jer nema, nestalo, nije na stanju. A meni se još desilo to, evo Aldijana će snimiti, da mi se poderala jakna. Ali evo, sašli smo. Kako žena dobro šije. A sad idemo na picu u etno selo, El Čardac. Ajde vidimo kako to izgleda. Kad već ništa nismo kupili. Ja ću uzeti ovu 4 sira, meni se ta jede. Tebi se jede 4 sira? Pa ja. Evo, Janka, 4, dava tek. To je to tijesto, sad će sasvim u ovom tijestu. Kako se sviđa? Dobro sam ti ovo predlažila. Da dođem u ovom tijeliću s ovim naočalama. Mislim, što ja kažem, da je vrhunska lavca, a dokaz da je vrhunska lavca idu sad sljedeći video snimci. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then no, not yet. Whoa, I'm not gonna wake up. Radno vrijeme od 7:22. Evo smo taman pobjegli od kiše. Evo kiše. Bježmo Raja.